Babalaze haitakubeba. Babalaze unajiita Mkristo, lakini je, mbingu zinakuitika? Ndugu nakushauri, dunia leo ni Mungu. Achana na dunia, maana itakubeba pabaya. Matunda ya dunia mwisho wake ni motoni. Ndio maana Mkristo mwenzangu, chagula wakati ngali ingine. Yote ya dunia ni Mungu ndiye aliyeiweka. Ukiuza manyumba ujue ni Mungu, ukiuza magari ujue ni Mungu, ukipata masomo ujue ni Mungu, mafanikio ujue ni Mungu, ukiwa na cheo ujue ni Mungu, ukiwa masikini ujue ni Mungu, ukiwa tajiri ujue ni Mungu. Mimi Valerio Clide Kabona Gisi Nikoleo, yote ni Mungu na wewe. Ndugu yangu, ukiwa muimbaji kanisani ujue ni Mungu, mutumishi kanisani ujue ni Mungu, Kristo kanisani ujue ni Mungu, hata wewe unejivuna ujue ni Mungu, ukiwa na mumoya ya ujue Mungu, miguli mbili ujue ni Mungu, maisha ya dunia ujue ni Mungu, kulala tunalala ujue ni Mungu, mwanadamu wewe ni wa kumsifu Mungu kila saa. Mungu ndiye ujue ni Mungu yote kwa maisha yako. Ukikosa kazi omba Mungu, na kama uko na kazi